Dobar dan svima, dobrodošli još jedan tutorial u kojem pričamo o matematici. Sada znači prošlom tutorialu crtali smo ovu tabelu, hajdemo sada uraditi neki zadatak iz toga. Zadaci su veoma prosti, pa se nećemo dugo zadržavati na njima. Moramo da očistimo tabelu. Pa sada hajdemo ovako, ja znam tabelu napamet pa ću vam govoriti kako i šta da pišete, a vi se potrudite da je već negdje prepišete na papir. Znači, hajdemo početi raditi neki zadatak. Gledam da vam dam neki što jednostavniji da se mnogo ne namučite. Pa hajdemo ovako. Uzet ćemo primjer zadatka. Tangens 30 plus kotangens 30. Znači može dobiti takvi zadaci s obično na testu, tangens od 30, ovo sam loše napisao, pazite, tangens 30 plus tangens 30, to je jednako. Tangens 30, znači koren iz 3/3, kao što smo već rekli, plus kotangens od 30, to je koren iz 3/1, odnosno koren iz 3, samo ja ću pisati koren iz 3/1 zašto je potrebno. Da bismo ih sabrali moramo ovaj ovdje broj proširiti sa 3. Evo ovdje piše L put 3, ovdje mislite da je oslota. I sad pišemo ovako, znači to je jednako koren iz 3/3 plus 3 korena iz 3/3 i pošto imamo iste ove brojeve, onda ćemo ovako raditi. 3 korena iz 3 plus koren iz 3 daje 4 korena iz 3, odnosno isto kao što imate 3 plus 1, samo ovaj koren iz 3 prepišete i donji broj ostaje naravno isti, to ostaje trojka i ovo je rješenje ovoga našeg zadatka koji imamo da rešimo. Znači sad ćemo još jednom proći da vidite samo šta sam uradio, znači tangens 30 sam evo ga prepisao kao ovdje i sabrao s ovim brojem i kad se saberu, znači mora se prošiti do istog imenioca i onda sam ih samo sabrao najnormalnije, prepisao koren iz 3, išao 3 i ovo je 1 korena iz 3, znači 1 koren iz 3 plus 3 korena iz 3 je 4 korena iz 3 i prepišem samo donji broj i to je to. To je bilo to što se tiče ovog zadatka, ja ću vam sad napisati jedan zadatak koji ćete vi malo ostati da izvežbate kod kuće. Uradite na primjer, ovaj malo teži primjer, tangens ugla od 45 plus ovako kotangens 45 onda kroz znanje bude sinus i kosinus 30 na primjer. Sinus 30 plus kotangens 30 stepeni. To je jednako, pa ovaj broj stavite tu, ovaj broj tu, ovaj broj tu i sad samo računate. Znači ovo nije nikakva matematika, ovo je čisto računanje. Mislim jeste matematika, ali ništa posebno. To je to, hvala što ste na pažnji i prijatan dan.